Assalamu alaikum, hurmatly jamoat. Şu sizler görüp turgan Көк Чаукер сатууга коюлду тугандар. Азыр маалыматтын өзүн берем бул жаныбардын. Бул ойнок жеңил ат тугандар. Жашы боюнча 2 жаш. Анан мага мен колума жаңы эле келди. Азыр кыян жоктарды жакшы билбейм. Мен билген нерсем ат жеңил курс тугандар. Эч нерседен кайтпайт. Анан азыр атты жылоолукта көрсөтөм. Азыр бир айлантырып көрсөткөн ат. Жакшылап ат жаңы үйрөнчөк, бирок 4 бутунда 4 така кагылган. Азыр жаңы үйрөнчөк болгон үчүн кичине баш берди. Бирок тарбия кылып өтө болса болот. Азыр сайдыга берди. Oynak jеңил. Құда қаласа бір жақсы адамның қолына тиіп, тарбия қылса жақсы эле болғой. Көз ойнап тұрат жаңа. Bası 150 000 son durumlar. Sudalaşıp kuş veriyoruz bakalım. Yaşında 2 yaş. Kuş neyse oynak neyse canlar. Parodası Чаукер. Чаукер деп алганбызда. Şu mallar. Kızıkanlar olsa çalarsalar. Oyun ölçüyorduk. Oyu şu 1.50'den 1.55 geçe iyi çiğir kalan. Şurada çamada. Aynı anda taktı yaklar. Atın densoluğu cevizsiz jakşı, 4 kazığı taza. Özü kamçının gereği yok ekan, biroq жаңы үйрөнчөк болгон үчүн камчыны иштетишке мажбур болдук.